Bolok pakai jejak nih. Siaci cepat aja. Lele pak buting ke sini salah kak. Lele bolo langsung jam itu nak kena maju lo. Bolo gaji ke sini. Tahan rambut tuh cilaka. Oh, ibu siling sih kak. Medi mak dapet si sekuen apa untuk duit kak barang malajang nyiru bolo Bolo ada si segala. Bolo kok pale. Dia gaji minta kan tiki bersih nak je ke sini. Tapi makin apa kalau batang bersingang? Mangga memi. Papa rusi ko bembe na dadu. Papa na ko je mutahan ni. Tema apa korona ko bersing ki palesu i bar masawi. Wakat temi patah tahan makro ko palas tu kita ori talita si dia desi sana gaga kasi. Apa eru tandran maka ada maki sim toka kamu tu si biasa makan jaga gila di. Macam batu. Asal ko pada memo ko biasa. Tarongi pagar. Tapi aja na pagar stainless mulo pula daun kosona. Pagar siringnya na. Iya maksudmu pagar iya agak maksudmu iya bahas iya isi tanya bola lo ko si pagar gitu lo mutan ngalirina agak jadi mitumi cakapan rasa-rasa kayu Nah kamu begitu lirina saya dia. Tapi yo mau mana? Aja na pala pagar siring pasangi. Mau pula daun kosokmu. Jadi agak silum pasangi. Pakwe kan macam awet malah persoalan haji. Iko mau matu pilih kikoro, bembe ga, sapi ga. Tapi nak menurut iya, sapi magaya, malu potoni, masak toni, mompok toni. Ero maksud mero sapi na bembe ro aga. Pakwe mo manu nakupura ni gere ro bembe si basapi joko no koro mukai timun na ro bembe si basapi magange cocok matu erki timumu daripada matu nabiak bawang matu pagere isin na ro lebih ko malay tu agak memetu mien papada ka hulu-hulu ternyata hulu-hulu ya muasis ka sapi na bembe liwat memetu iko dan sudah dia jawa sekolo daripada jauh kaku bengkel gigi siaga seung kosokmu ngariawan 3 juta naku ye gratis gratis iya isi bembe na isi sapi puraman yuk pasan atapa monika me iko butoti masiri makale yang gotana lancuda mo manu dek ternyata aku turun bembe siriku tu sedih pakai meni pala iya agak sih angka solusi pakai bahan pala masker supaya ini talita itu sek dia tu kan itu makai tora talita itu sek dia tu aja jodoh ancuda masalah masker itu terlalu malak dek kak begitu sih angker anggotaku masker majana sering sesana apa langsung merena oh, berarti itu dek na biasa itu masker tahu itu. Deknya kena dek na biasa. Masker na kasih seminggu dek na ganti. Lo kak mewai, nampak 1/2 meter dek. Muhammad liwat mewah na. Dia jadi mewah kena kak iya renaknya. Bau na makanya dong masker. Terumah lah dekat. Bah, liwat tong tu pada bau na. Alina sendiri aja mau materuk marana aja main kotolengnya. Madan nih. Ye lo kasih pateruma kak. Ni yang madep tolong dia na jaja pas 1/2 meter Muhammad mas tempu bau na liwat. Makanya dia sih udah kasih nama masker kita. Minta kak masker. Aduh. Ini pateruma kak.
Elan sudah. Tita nih jadi tuh itu suruh untuk kasih Pak RT. Mengaruh karibana. Iya le, mudah nih kasih di PRT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Engke je wang kali mure terampe-rampe si di Pak RT. Iya naro sudah. Tita deh tuh suruh untuk kasih Pak RT makanya rampe-rampe. Engke je wang kali mure narampe-rampe metoki si Pak 2 Pak RT. Lo gerek mancaji caleg. Bu Manu. Barna siro kasi ka mencaji tim sukses. Itu bunga-bunga sudah. Apa ikut cacak aku tuh? Sana ku bele-bele ki mure. Ini tuh itu pura bele-bele ka. Taseng pura tiro ku kena Pak RT. Ternyata dia pule na torce na Pak RT na padikaru ka. Hamalan sudah. Anak-anak ini ramu piru cataloge. Aja nung bahas itu sudah. Yang lalu biarlah berlalu. Yang penting karena Pak RT melok mencaji caleg, dia ubelai ka. Dia berani beli ki si Pak 2 mure. Na sabab pura wisi jiwa tak si Pak 2. Kau Pak RT na pertama mu patula lekarung. Kau ini mulai tepat tamak kala derung na patagalelu ka. Kota suruh kau pilih mure di pertama lala karung daripada di pertama lala derong lebih rengnya di pertama lala karung. Dewa tepuk sudah. Dewa tepuk. Pak RT melok mencaji caleg. Lalu mana modalak? Masing cedek-cedek modalakna. Si di bawah tulang sudah. Nulai yang caleg. Ko napa lutuk mana itu dari na penala modal lah. Jadi memang kalau tu dari napa ya modal lah. Magan yang bawa Manu. Berarti anak-anak mapau. Nak kena tu? Mapak ke meluk mutaperi. Tu buntu ye. Bagi kita sekak buntu mure. Iya rumbo. Kalau ada. Iya ro kalau palutu ro berarti balui. Napa ya duit ni ala modal ai. Lo komisi. Oh, cuma apa mulonang. Dia tu pusing. Pura memang itu na balu dari na Pak RT. Napa lo boleh? Malah fotokopi KTP. Iya nana buntu yang sudah. Iya buntu. Apa ya je anak mapau dia jelas pusing bakal itu. Jom kena macam mah. Oke pule mure. Lo ka pule lo majama. Yo. Ya. Yo kena. Juga no. Buku si bawah kipe. Mam dengan bawa Manu. Nasa ngana na ero. Mata pok muku kah? Aku iya mah tepat kak. Dia mau keliru apa weh? Nah lebih pari karu daripada pari derong. Masalahnya ya bawa Manu. Naku pura tong na baluk darak na Pak RT. Berarti cair nih. Sampai melok mencaji caleg. Aku cair memang KTP dan sudah. Peko jalanan yang kalau bina kiri di. Otak kotor memang ya. Otak kotor. Dia kan mengerangi waktu tanah surman lele. Kani di mandra semacamnya lo kuro kue. Letuk hiburana. Tapadiga pertandingan. Tapalena juara sini. Bagian kipaton. Ligala. Kuni mau rumah kemala Iya. Pak RT juara sedi. Iku malah juara 2. Iya na juara terlalu mutaro. Mucipe to ni gaji ko sesa. Iya, tapi iya deh gagal wala pengaliber ku Pak RT. Ika pengaliber na pangaliro ko na. Aku ni murid tema kemala Ako iya melok mak kamala, dia na tanggung-tanggung. Ajak tu sini kan dua lan sudah. Apa kau rezeki nak KPK? Ayo pula. Dia pa tu manansa, naku suruh tuki. Iya, Pang. Harus ceroki, Pang. Sikat si kumakul ya. Sedi 2 telur 4 5 6. Baik. Napa je telur ratu ya war ko runtu Kipe ni patambana siya ya fitur ratu ya. Ayo pije nawat dingero matama ki cale si sebu pa. Anggota genuk mu aga wargana kampung dagang ciku si sebu ya. Bah kumapak ku ye mau ndak mau. Terpaksa ye sapaki tim sukses. Barak noleh Pak Genek kasih ye si sebu. Jadi fitur ratu fikuran nah. Harus memang sapak kak tim sukses ye. Aku mapak ye. Tapi kira-kira nih gawat disiala tim sukses ye.
Podo kasih katong Pak RT bulan ya. Iya. Mapakutol pelanas weh. Wah, katong ro. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Ah, cocok nih. Nade cengkan anak si Pak Doi sama tak memang mbok si jodoh. Hendak kami. Itu dah kuasa. Angan sa Pak RT nang ro. Si jodoh. Iya. Maksudnya ngayon si Joro Pak RT aga. Kita kumbak ka bang? Maraw ka tak bini. Siya pada-padangan itu. Ikong mbok manu paling risalah si ro bicara. Ero ya sengisi jodoh. Apabila kong ke masalahku, tapak ketokah oleh si Pak Dua. Ero ya sengisi jodoh. Dah, iko mbok manu. Masa numpahnya sang si jodoh? Upasa mabunga-bunga to mah supaya dito tegang. Tegang nga makin kena stroke. Bandra rasa iki. Ami di puli kertas ari Papa ko putugi pipit. Itu lo masa Mo ta ko jamo. Puto ko bisa tepe. Namisa mo ang boy kateke, ha? Makuta na mo po. Maga ni tutubong mo Napapan ni tutungking Maaga din mo manu. Nakana ko si Pak RT, nabusad dingalay mo. Iyo, padahal basa-basi mak. Pakwen mbok manu si Pak Dua cuda. Nala deh cembok muka ko si Pak Dua. Iya napa pusik kak masalah KTP ye. Ada tala pusing Pak RT. Kena mandek ikuti bodek sisa dua. Kenapa aja? Yang penting detan depan buku nah. Ajak mak bunga-bunga mbok manu. Iya serius kak. Pusik kak iya. Iya serius untuk Pak RT. Asal pusing kak mandek kak bodek sisa dua. Kat papa jatuh. Baca-baca ini tuh mbok manu. Ayo Pak tempat taruh nih. Pakwen mbok manu rencana aku kami melok kak mencaji caleg. Sedangkan ya warga runtuh nape telur ratu. Jadi kurang mau pitu ratu. Nah, iya panok ditahu mencaji caleg sisa bupai wargana. Naruntu. Iya napa pusik kah Yero Pak RT, warga na kampung dagang, siaga memang. Itu mah kambok de iseng nih. Malang coba peduli si warga. Itu nambok manu. Macet tu nak pusing mawe nak taruh Pak RT ya. Mawe kaman ribut seperlu. Wah, nak aja RT ini sing warga makada siaga. Angkara bodek mintik itu. Coba na wiseng mapak kejadian nai. Lepa memang kaki warungnya meli bodrek telu kepeng. Napayin utas kepek tak. Wah, si pemabuk gitu. Ih, lo na toh ria. Magulan tidak pusik toko kah? Ikut jalan deh, nak pusing Pak RT. Apa ini detising warga tak? Wasang ikon mbok si Pak Dua mak data. Iya kan mata ada mak laporan, nade gagal letu laporan itu ria. Agak wiseng nih. Yang sudah asli ku mencatat. Memang ya macata, tapi laporannya usah romana keriko. Kan ini ko menetap dari Pak RT. Muhammad tengarin tu mun biang. Maka ia patah kalau dekat. Ajak nung pikir isi tumbuk data. Iya mani pikir isi telur ratu ye. Popong carana nagenet si sembuh. Berarti kurang napi tu ratu pi. Aja na tapi kiri masalah data itu Pak RT. Asli aja mak data biasa. Tapi aku pikir-pikir ki engkau metode bisa sebuah warga tak. Masalah sepanduk Pak RT. Setiap lorong, simpangan, angka tepat tak tepita. Masalah waju, si bakal lender, kena bani Pak RT, iseku, engkau kau takut macah. Cocok nih mbok suku maraja kak lauri pong ngalatala. Angka ko melok bantu kak kikwe. Nah, ajak namu bata. Apabila ya menrek matu, sinin na lorong-lorongnya kikwe, ukarami manang. Boleh ki kampuk daga kikwe, upagar manang. Nah, ko ya menrek. Yang penting kasih Pak RT, ajak tuh kasih talupai yang mbok manu, apa perlu tuh kasih pagar. Nampak pada si sekak boleh. Tapi kau nulai, jadi mu tahu. Engkau ang kalian kare Bapak RT, pura ki gere mak baluk dare.
Pura memang kak mbok mak baru dara. Tapi Tenang ni Pak RT. Tetap ni Mendri si sengi. Pak kue je mbok Ay, tenak bani Pak RT. Pasti nih menre, ujaming, kisah perseng. cocok nih mbok. Tapi pak kue Aja nak terlalu Pak RT. Kau yang merusui urusan si Balancuda. Pasti nih. Yang penting fotokopi KTP nak tahu pencairan nak harus jelas. Dia tak lupai. Tenan dong mbok si Pak Dua. Ujaming. Dek gagu pak kecewa ye. Apabila ia menre. Dek gagu patah salah ye. KTP ye. Pencairan nah. Yang penting. Toke ilal telara. Maksudnya Pak RT aga. Toke aga terala. Toke ambok manu. Toke romonye. Maka dek toke. Ero engkau ukuranna. Napi di telara. Jadi siaga memang ukuran toke ero Pak RT, ngapain dia terala? 40 pa 5 sentim bo, napewat di telara. Ero ya senge toke rumah, toke bola. Jadi toke tak kilaleng ero, siaga memang ukuran na. Ero toke mo kilaleng, ukuranna nape telu pusera, lebih-lebih cedek. Kira-kira Pak RT toke tak ilalaro. Siaga tanah penerapi 45. Kira-kira mbok telu topi nape narate 45. Naku makasingi rawana. Naku dek nama ate. Hama ambok manu. Masora ni kong apak ku ye. Cede ni mata biti macam nek kampung, mak data. Kong apak ku ye, ngona sorok. Iko na maju lelemu. Bah, tarung ini senang. Dan sudah aja tak apa turun. Bagi Pak RT. Kan kamu jadi toke tak tahara sampai telu tau kayak di Tabalu. Mari ko duit darat tak jolok duit pakai. Ini baru mati ganti duit toke tak. Pergi Pak RT. Dek ambok manu harus toke yolo ipalaku. Cocok ni nasa ngambok manu ro Pak RT. Ipake ni yolo, di darat tak ro. Ko melo ki macale tonge ye. Na ko dek telu topi tu napa ki di macale. Pepoi cara nambok manu. Li darat melok pakai macale, naku pura kasih oliak galung. Mau malah sudah pikun cara ni. Mau cerita kosong itu berarti Malah ko bangi. Mak bicara dijaga artinya. Bagi memang dek tapau ngapa mulon na Pak RT. Pepoi cara nambok lokak mapau. Nasi sele bawa ko potong bicaraku. Terlepas sedih dia sih mapotong. Jadi sih segala kasih lalu mereka. Ko mapak ko mana masih may alam sudah. Pamangato ni fotoku, maluputo ni bubuaku, marakoto ni ko ternyata cerita kosong ni pala. Ayo lombok. Pepogi ye. Ni gana murusui sepandu waju si bawa kalender. Nanti gagak si murusui. Nih ko mihara si Pak Dua. Pakai ni Pak RT he. Goreng mani alama. Idi reale na murusui. Jadi pepogi ni ye. Fotokopi KTP na tahu mbok ye. Kalau kimat tunu balik Pak RT, ya na tutu balik kimat tunu balik. Lo kaman dia. Macam lada ko tombok manu je. Muala. Ye ngena satu matoe. Jadi kali-kali na salah jumlah. Ayo kode. Ni gana murusi ya KTP na tahu ye. Waya leta.